Tingyo iya kijing kaba jur bah kaba debat kani ketua tiga kan bam kapor akaban repair kani Mentaka Sngi usembut mitang ba kejela ba Prestone tensang lah Hiar Jurip ya ke Surok ba aspa rupo jang ke Silong penusra dauki ke Dkut tebuk nin ke Sngi hajan lat Tri Harum Laitlyngkot ya ba Prestone senran lang ke ofisa na ke Perudi ke border district bat ke breu ka NHIDCL na kaliong ba Prestone ang ba taulat ban penyai kali ke basting barit na ke Surok ba krik lengkoi na jan lait kensel ban mi sia Tri nang thamai ya mau yang syaduk Laitlyngkot ban ker na ketika jaka berdekut yang mentah sipo la ban kedau bah nin ke Sngi ketika Surok Dkut tebuk na kejing klong ka hadin ba syak set kelahu ke badai ban ya kajing sinai ketika Surok kala ban kam simpor slem kam tam lada slap lay nama ketika jika kalong ke bariat bah ubak Prestone ya kenduk lagi bos nong ketika tanya hal kena jing peniai kali sipo na Surok ubak krik kam tam ke sinong Tri nang themai mo yang rengkat kiwei pan Berbagai pihak hadir ke inspection joki mentah bertujuan nang ni apa spot apa ni kerja ke dalam. Ti hadir manglawan kumni rengkat baka tim hibarokwe na duka district administration na kali yang wene CHDCL na kali yang jong ke Kapiludi road jongi bat kumjuru na kali yang jong ka disaster management tinggal dan hang ni bat ki company ki ba pentrei kan Surok tinggal ya kijing kaba jur bah kaba debat kani ketua tiga kan bam kapor akaban repair kani te hadin nang tung ya wan ruban page ya kayo don kadung ka temporary arrangement kaban kumno ban light ya ka ya kibri ka room ki ba mi ki ba ya ba Hiar sedauki la ni ba Hiar sepusla nang tene Silong tingla wan mentai ke inspection bat ka ba ngin seshim ni karai kham sibit hadin magni song meeting apo IB akaba nga iman ngi haban penyai nang nei na Tri na yomoyong bat kumju rot na nang thumai ban mi akan ka parmau ko jong iba krik hakabang nga ayat mentang nga i kalong possible temporary tang bakala bandai tang ya ki light vehicle kam dei ban long ye commercial vehicle ndai kalong mai tang ye ki light vehicle te ya kani ngin se shong bat ki officers baro na kaliang district administration na kaliang ga NHDCL na kaliang ka peludi bangin dio ban penbek kumno ban le ka ka